Labrīt! Mani sauc Līga Frīdenberga, es esmu bērnu slimnīcas aprūpes vadītāja, bet šobrīd šeit es esmu kā asinsvadu projekta viens no realizētājiem. Un pavisam īsi, tātad pagājušajā gadā organizējot vienu pasākumu uz es jums to stāstu, tāpēc, lai jūs ticētu, ka lietas var notikt, ja tad jūs tātad brīvības pasākums anestēzijas un intensīvās terapijas kongresā norganizējāmies ar Rasaru sonogrāfiju, kuru jūs arī varēsiet uz sociālo mediju postu. Man atbildēja Denis, vai forši, un mēs to darām ar māsām. Viņš var mums kaut kā palīdzēt, ja mēs to gribam. Protams, es kā normāls latvietis nedēļu vai divas sēdēju apkārt un domāju, kā man kaut kāds amerikānis uzrakstīja, ka viņš var mums palīdzēt. Nu, ja kas, tas ir tieši tas pats amerikānis, kas stāv jūsu priekšā, kas ir māsa Denis Lu no Amerikas. Viņš ir arī asinsvadu eksperts, un viņam varbūt nav tik daudz zinātnisko grādu kā citiem, bet viņam ir ļoti liela iedvesma un vēla dalīties. Un tad, kad Denis atrakstīja, ka viņš pie manis var atbraukt, pie mums var atbraukt uz 2 nedēļām, tad man palika žēl, ka mēs viņu paturēsim tikai bērnu slimnīcā. Okay. Jūs taču visu runājat angliski, vai ne? So I was telling you a story about last year. Yes. Me not believing that you can come, and then finally when you said that you will come, and you will come for 2 weeks. And then we decided that it's not fair to keep you just in Children's Hospital. It's not fair to give this opportunity just for nurses, because we know that it's always difficult to correct something. Sometimes it's much more easier to do things right from the beginning. So this is why we were in Latvia University, and as we know, in Latvia you had 2 universities, and I'm quite close to both of them. So this is our last day. So we have worked like 12 days in a row. This is group number 14. In the afternoon will be group number 15. And we had 1 student's day in the university. They had 1 group, so you have 2 groups. I hope you will enjoy. There will be a lecture, and after we will divide you in 5 groups, and we will go 5 workstations. So probably those who are far away, they can come closer. You will see, you will feel the energy. You will see everything the same, but you will feel the energy. And then after, we have debrief with some questions and an opportunity to make pictures for social media. So, Dennis? Thank you.